tukwifurije kugira uwa kane mwiza cyane. Amakuru yacu katore mu kinyamakuru Sport Catalunya kikaba cyagarutse rero ku bijyanye n'amatora no kweguza Bartomeu, akaba rero ikipe ya FC Barcelona kugeza kuri ngo rwose president wabo na conseil rero body imerewe nabi cyane mu buryo bukomeye cyane. Akaba rero kugeza kuri ngo muziko bari basinye bari bakeneye amajwi 16,520 kugira ngo babashe kuba bagarura amatora vuba, aho kugira ngo umwaka utaha mu kwa gatatu agaruke vuba. Akaba rero ubu tuvugana impapuro basinye kugira ngo zibe valide, hari izo bakora gusanga ntizemewe n'impfa busa n'iki. Ubu ngubu kugeza kuri ngo rero izemewe akaba ari 18,090. akaba rero kuri ngo barizo zamaze kwemerwa. Hanyuma kugeza kuri ngo rero vote contre Bartomeu na conseil d'administration rero byose bikaba biteganyijwe mu gihe cy'iminsi 20, ariko entre kubera ikibazo cya covid akaba ubundi bavuga ko amatora yakagombye kuba mu kwezi kwa 11, ariko biragoye cyane ku buryo ari gusa nkaho yemererwa mu kwa mbere ku itariki ya 9 umwaka utaha. No gutegeza tukareba rero uburyo ibintu biri bugende, ngo harimo ngo Bartomeu nawe akaba ari kugenda yiregura avuga ko ku rundi ruhande nawe akeneye ko hari abamushyigikiye nabo ngo bakagombye kugira ibyo basinya, ngo bagateranira hamwe nabo ngo bagahura ibintu byinshi. Iyi ni Rayon Sport yo mu Rwanda tu. Akaba rero bikomeye cyane ibintu by'amatora. No gutegeza tukareba rero aho byerekeza. Ubwo na affaire gukurikirana cyane nimugoroba abantu bari kwikiye kuri Trace Football kuza kuganira numwe mu bafana ko cya kipe Barcelona rudusobanura ibintu bijyanye n'aya matora y'i Catalogne. Tuva kuri iyi nkuru rero twizamukira mu kinyamakuru Sport, kandi Messi akaba amaze kugaruka mu ikipe y'igihugu ya Argentine. Akaba rero ari nyuma y'umwaka mu by'ukuri bari batagaragara, ariko yamaze kugaruka. Sport kandi tubwira yuko Ansu Fati atigeze atsinda igitego kuri match ya Espagne yakinaga n'ikipe ya Portugal, rero banganyije ubusa ko ikinyamakuru cyo kivugira Ansu Fati kivuga Barcelona gusa. Hanyuma AC Madrid ikinyamakuru cyatubwira ati rero Espagne ya Miscre. Akaba rero protagoniste w'iki kinyamakuru akari Adama Traoré. Uyu mugabo rero yitwaye neza cyane mu by'ukuri, yagize debut ya carrière mu ikipe y'igihugu ya Espagne iri perfect kabisa, buryo babonye solution zo muri wing yabo ku buryo rwose ikipe y'igihugu ya Espagne ifite umukinnyi w'umuhanga cyane. Adama Traoré rero azagirira akamaro ikipe y'igihugu ya Espagne, ari nako kandi banganyije n'ikipe ya Portugal ubusa ku busa. Yari match rero y'inshuti y'ibihugu by'inshuti, reka mvuge gutyo. Hanyuma iki kinyamakuru kandi kinatubwira yuko Cristiano Ronaldo ndetse na Renato Sanchez bateye umutambiko w'izamu. Ari nako kandi ikinyamakuru Marca kivuga ati rero inshuti ati zina konfirima igikombe cy'isi. Akaba rero ari ikinyamakuru kiri gusirinya rero yuko match yagenze neza cyane ya gicuti hagati y'ikipe y'igihugu ya Espagne La Roya ndetse n'ikipe y'igihugu ya Portugal. Match rero banganyije ubusa ku busa, debut nziza cyane kuri Adama Traoré, Vitesse de Bordeaux zo ku rwego hejuru cyane. Ikinyamakuru kandi kinatubwira yuko ibihugu byombi Portugal ndetse na Espagne rero kuri uyu wa gatatu byahise officialize ko bishaka gufatanya kuzakira mondiale ya 2030. Ojogo mu gihugu cya Portugal nayo ikabigarukaho rero ivuga ko organisation y'igikombe cy'isi cya 2030 ibihugu byombi rero Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne mu gihugu cya Portugal zamaze gusinya amasezerano hagati yabyo, bakaba bagomba gutanga kandidatire rero ya mondiale ya 2030. Saba mu gihugu cya Turkiya ikagarutse rero kuri Turkiya mu byo kuri ikinyamakuru kitubwira ati rero Turkiya ntiyigipfa, kandi niyo yanapfa ipfa nk'indwanyi nk'abagabo ntiyigirangira. Akaba rero iki kinyamakuru kigaruka ku ikipe y'igihugu ya Turkiya rero yaje kwishyura minota ya nyuma ikipe y'Abadage banganya 3-3 mu mukino wa gicuti mwiza cyane. Tuva ngaho twekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani. La Gazzetta dello Sport ikabitubwira ati Inter Domira mu by'ukuri hari ibintu bikwitesha umutwe. Akaba rero covid yamaze kugera mu kipe Inter Domira. Ubu tuvugana abadefenseri babiri bayo Bastoni ndetse na Milan Skriniar bakaba banduye, ari nako kandi biteguraga ku itariki ya 17 ku wa gatandatu wo ku itariki ya 17 z'uku kwezi bakazaba rero bakira ikipe ya Milan AC San Siro. Rero ni derby ikomeye cyane, bazaba badafite aba bagabo babiri bombi. Ari nako kandi ikinyamakuru kiribaza ati se Zlatan none hazaba yatestinze negative affaire à suivre. La Gazzetta dello Sport kandi kagatse ku ikipe y'igihugu y'Abataliyani rero ivuga ati rwose bakoze spectacle y'ibitego, bakaba batsinze ikipe ya Moldova ibitego 6 byose ku busa. El Shaarawy yatsinze 2, hanyuma uyu mugabo witwa Capito akaba yatsinze igitego rero cye cya mbere muri kariyeri mu ikipe y'igihugu y'Abataliyani mu kintu ikipe ya Sassuolo. Ari nako kandi Cristante Berardi ndetse n'ikindi gitego kimwe rero ikipe ya Moldova yaje kuba yitsinda. Uyu Capito rero akaba afite imyaka 33 rero yahamagaye mu ikipe y'igihugu y'Abataliyani
yitsindiye igitego rwose ubona ko bamuhaye spectacle ya hatari ku ruhande rw'uyu mutoza rero Roberto Mancini n'ikipe y'igihugu y'Abataliyani. Twerekeje muri Tuttosport ikaba itubwira yuko Maurizio Sarri yamaze kumvikana n'ikipe ya Juve batandukanye, ubu tuvugana ari libre kabisa, ni free agent, ni mutoza rero uri hanze udafite ikipe. Akaba rero Maurizio Sarri ubu ngubu inzozi ze ni ukuzatoza ikipe ya Fiorentina rero nyuma yo gukabya inzozi ze atwara Scudetto n'ikipe ya Juve. Tuvuga ngo twekeza mu gihugu cy'Ubufaransa, bagarutse kandi ku ikipe y'igihugu y'Abafaransa yatsinze ibitego 7-1 ikipe ya Ukraine, akaba ari mu bitego 2 bya Olivier Giroud, Mbappé, Kamavinga, Torreson, Grisou ndetse n'ikindi kimwe cy'ikipe y'igihugu ya Ukraine yitsinze. Giroud yakinaga match ye y'ijana, hanyuma akaba amaze kuba uwa 8 wakinye match neza cyane mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa, anako kandi yamaze kuba rutayizamu watsinze ibitego byinshi wa kabiri inyuma ya Thierry ari mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Tuvango rero reka manzu nkwereke Paris uyu mugabo yatanze, dore ngiza ngaha kabisa uyu munsi yamanukanye rwose, muterekeho imitungo kandi ujye ureba niba bavuze singo ufata imwe ubwo imwicamo cyangwa se ebyiri zigacamo whatever. Uyu rero umwe mu ba predictor bakomeye cyane kabisa reno batanga amashwa ndi rumwe mu metre bakaze cyane muri South Africa, akaba rero ari izi ngizi yatanze uyu munsi. Tugarutse n'ikinyamakuru DML kikaba kitubwira yuko Sergio Romeo uyu muzamu w'ikipe ya Man United yashobora kuba agiye kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'uko rero ibyo kujya muri Everton bimaze kwanga, akaba agiye gufata inzira yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikinyamakuru kandi DML kiratugaruka kuri Soriano, Chief Executive w'ikipe ya Manchester City, akamaze gutangaza ati EFL niba ishaka amafaranga ko tuyifasha nibemera abayobozi ba EFL tumamuremo ama squad B yacu, no kuvuga ngo aya makipe agire squad A izikina Premier League n'ibindi byose, hanyuma squad B zabo za U23 n'ibiki byose bashyire bazandikishe muri EFL zijya gukinayo. Akaba Soriano rero ari propose afite kugira ngo aya makipe amanurire amafaranga, ntabwo twabaha amafaranga for free. Ariko kandi DMR rero igaruka hangahe tugira yuko Rose atari muri plan za Jose Mourinho. Dani Rose rero birumvikana nyuma yuko Mercato igiye gufunga ikazafunga kuri 16 z'uku kwezi, arasabwa kuba yabonye ikipe muri Championship, akaba rero ari gushaka ikipe imujyana muri Championship nyuma yuko rero mu ikipe ya Tottenham Hotspur nta mwanya afite wo kuba yakinamo. Deadline kuri 16 z'uku kwezi, mu gihe umuwinga w'ikipe ya Fulham Anthony Knockaert ari gushakirwa cyane n'ikipe ya Nottingham Forest kumutira, ari nako rero biramutse bikunze rwose Chris Sutton yakongera kumutoza, dore ko yigeze kubana nawe mu ikipe ya Brighton Hove Albion. Derby County Watford Middlesbrough zirashaka Bab Rahman w'ikipe ya Chelsea kureba ko zamutwara afera suivre, nako kandi ikipe ya Watford iri kureba ko yakongera amasezerano Tom Cleverley former Manchester United player. West Brom ikaba iri gushaka rutayizamu w'ikipe ya Huddersfield Town witwa Kieran Grant, akaba rero bagomba kubikora vuba mbere yuko kwa gatanu w'icyumweru gitaha hagera deadline igafunga. Ari nako kandi ikipe ya West Brom no gushaka rutayizamu Josh King ikipe ya FC Bournemouth. Huddersfield Town ikaba iri kumushakamo Grant miliyoni 17 z'amapaundi na aferi yo gukurikirana cyane. Tuvanga aho twizamukira cy'amakuru de Sun tukacyagarutse rero ku ikipe ya Arsenal. Mu by'ukuri Arsenal rero irarakaye cyane, yarakariye na government ya Scotland. Mu by'ukuri akaba rero ari nyuma yuko mu ikipe y'igihugu ya Scotland uwitwa Stuart Armstrong yanduye COVID-19, hanyuma umusore witwa Ryan Christie ndetse na Kirantini batestinga negative, ariko bakaba bashyize muri karantine y'iminsi 14. Arsenal ntiyumva ukuntu abantu batestinga negative barangiza bakabashyira muri karantine y'iminsi 14. Ni amabwiriza muri Scotland avuga ko niyo waba warahuye n'umuntu wanduye ukatestinga negative ugomba kumanza kumara iminsi 14 bagakonfirma 100% kuri muzima. Kare Arsenal itabyumva, ubwo rero urumvikana Arsenal yababaye cyane mu by'ukuri iri kuvuga ati ibi bintu ntibibaho, kandi murabizi ko twifitiye match na Manchester City ku itariki ya 17. Anako kandi ikipe ya Arsenal nayo yamaze no gufunga academy yayo, centre de formation ikipe Arsenal yafunze rwose kuri uyu wa kane, akaba rero ahari ahitwa Hall End mu burasirazuba bw'i London, aho rero centre de formation ikipe Arsenal iri, akaba kurungu rero nayo ifunze kubera ikibazo cya coronavirus COVID-19. Anako kandi The Sun itubwira yuko Edson Cavani agomba gupasa iminsi 14 akazaza rero kuri Man United izaba igiye gukina ikipe ya Paris Saint-Germain. Ari nako kandi ikinyamakuru The Sun kinagaruka kuri Gareth Southgate avuga ati rwose izi covid yose zintesha umutwe kabisa zikamarira n'umwanya, ibintu babireke cyane. The Mirror yo ikayagarutse kandi nayo itubwira yuko umutoza Gareth Southgate yinubiye aba basore bayica amabwiriza ya corona bakagenda bakajya mu bintu by'ibirori bagira gute bamutesha umutwe, akaba rero bavuga ko bari kwica gahunda ze mu ikipe y'igihugu y'Abongereza afitemo zo gutwara ibikombe mu gihe kizaza. The Mirror ikaba inagaruka kandi itubwira ko rero abakinnyi babirabura ndetse n'abatoza
abatoza b'abirabura bagiye gushyira hamwe rero bakaba bamaze gushinga association rero isaba impinduka mu mupira w'amaguru mu by'ukuri no guproteja rero ndetse no gushyira amategeko akomeye cyane yo gukumira ikintu kijyanye n'irondaruhu mu mupira ndetse no guhohotera abirabura. Destar ikatubwira ko rero iyi association yitwa Football's Black Coalition yitwa FBC, akaba rero ariyo association rero izajya ihurizamo abakinnyi n'abatoza rero babirabura mu by'ukuri mu rwego kugira ngo rero biproteje ku bijyanye n'irondaruhu. The Sun ikagarutse kandi kuri Miss Ozil rero ikipe Arsenal mu by'ukuri ikaba yaramukuye muri liste y'abakinnyi bagomba gukina Europa League. Ubwo rero kwa kabiri batangaga liste y'abakinnyi bagomba gukina Europa League rero 25, ikipe ya Arsenal ikaba yarakuyemo Ozil ntago arimo, ari nako kandi ikipe ya Arsenal mu by'ukuri abantu bibaza zagaruka mu kibuga yongera kine cyangwa yakinye match ya nyuma mu ikipe Arsenal aheruka gukina mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 7 ubwo ikipe Arsenal yakinaga n'ikipe ya West Ham. The Times ikaba rero yongeye kugaruka mu by'ukuri tubwira ko Premier League ikomeje gutera igitutu government y'Abongereza kureba ko rero bagarura abafana ku kibuga, ariko ntago byoroshye. Umunsi mwiza cyane rero, Imana ibaninde, ibihe byiza cyane aho muri hose ku isi.